Kamu nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu, kapartner mo sa balita o serbisyo. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulumanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglaka nga nabuhat na ug angay pang buhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasud sa kinatibuk-an. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Alright, maayong hapon mga kapartners. Welcome sa atong programa pag-usab, no? Dili sa atong programang serbisyong kapartner ng bayan. Karong episode na mga kapartners, no? Karong adlaw, karong hapuna, sobra kainit sa panahon, no? Sa atong mga tigpaminawan. Welcome og kinahingala kapartner Jim Revio sa live ta karon diri sa gawas ato ang Sibianan mga kapartners, og particularly diri sa Cebu Provincial Capital mga kapartners, kay isa ka episode na ato ang ipaambit sa atong mga tigpaminawan, sa atong mga viewers mga kapartners, no, sa ato ang Sibianan DYAR SMNI Radio Cebu, ug syempre madunggan sab kita, no, og makit-an diri sa ato ang official Facebook page sa SMNI Cebu Visayas mga kapartners. Welcome, og syempre karong episode mga kapartners atong ipaminawon, no, kay karong adlaw nagpahigayon og press conference si Cebu Governor Pamela Baricuatro og gihisgutan, no, ang pagpagandam sa provincial government, particularly kining umaabot, no, as mentioned or announced by DOST Pag-asa, kining umaabot nga El Nino mga partners. Og isa sa mga gihisgutan ni Governor Pam kining pagpangandam sa Cebu Province labi na sa atong agricultural sector, sa atong katubigan nga diin mga partners, no, isa sa mga apektado gyud, no, ang water supply nato. In fact, nanatay ongoing, no, nga mga construction o ongoing sub, no, or serviceable na, no, na mga bulk water facilities, particular sa Mualboal o diri sa Carmen mga kapartners, no, nga giingon ni Cebu Governor Pam na serviceable na siya o daghan nag mga Cebuano, no, na nakabenepisyo niini. Og di na ko dugayon kay daghan pa kay mga hisgutan sa press conference karong adlaw, og ako lang ipaambit sa atong mga listeners mga kapartners kung unsa kini mga detalye nga gihisgutan ni Cebu Governor Pam og mga update usab, no, labi na kining umaabot na ASEAN Summit 2026 og mga pahabol pa nga preparations niini. Ingon si Cebu Governor Pam, 90% ready na, no, aduna na lay mga ginagmay, no, nga mga polishing efforts na gibuhat ng Cebu Province, kay ang head sa Cebu Organizing Committee ay si Cebu Governor Paman. So gihisgutan sab kana, no, og syempre ang mga tabang sad nga gi-extend, no, sa ato ang probinsya, particular sa mga provincial sa mga farmers nato nga naka-experience og kalisod, no, labi na ning pagsaka sa presyo sa fuel o uban pa mga kapartners na mga problema pod sa agrikultura. Og di nato dugayon mga kapartners og ato paminawon ang nahitabong press conference karong adlaw. Yes, may buntag sa tanan. So, hapit na ang ASEAN. Nag-ASEAN fever na ba ang Cebu? No, we should be prepared, no, for this ASEAN, because this will really highlight Cebu in terms of trade and tourism. So of all the 82 provinces, no, naagid sa Cebu ang mga head of state na meeting. So this would really showcase Cebu as a player in an ASEAN, no. So this is something that kita Cebuanos we should be proud about, and I'm hoping and I'm praying that the Cebuanos will be very cooperative during the ASEAN season, which is the 7 and 8 Ragyuduha, Ragyud Kaadlaw. No? If we can extend
courtesy, kindness to our delegates nga naadili sa atong syudad. No, after all, Cebuanos are known to be kind, loving, and charming people. So let's do those things during the ASEAN days, no, events nga naadili sa tuas, Cebu. ASEAN season. Okay, go ahead, Ian. Hello, Go. Yes. Tod kay na-share namang gyud sa uban pa mga agencies kagahapon ang mga dugang pang mga preparations for next week's ASEAN Leaders Summit. As a chairperson sa organizing committee diri sa Cebu, kumpiyansa pa gyud ta, fully ready na gyud ta para sa sunod semana, Go. Di pa good fully ready, no? Kaya napatay mga ipang-install these coming days, no? And maybe in the weekend. So, but we're there. We're almost there. Maybe 90%. I said last week, mga 80%. Karon mga 90%. Mga finishing touches na lang. A little bit of clean up. And we'll be ready for ASEAN on May 7 and 8. Yes, Sir Noy. Kung sa mga dagkong proyekto nga mapagod na tuturikog nga mga kumuslan sa mga subuan ini nga siyan summit. Yeah, because it will showcase Cebu as far as trade and tourism is concerned. So, if this will be successful, daghan kayo will be expecting more tourists to come to Cebu. And of course, as far as trade is concerned, makita nila na ang Cebu is good for trade, ang mga tao is ready for tourism, then of course, things will just happen, you know. Something we can look forward to. With regards sa ASEAN gihapon nga preparations, unsay nakita nato nga dako nga challenge sa ato ang gihimo karon nga preparations, knowing nga 2 days lang ni siya but it's a big event for Cebu. Well, security, of course, no. That's a concern. Security, especially cyber security. But I'm confident that our authorities are prepared for it. Other question? Yeah. Hello, Gov. Good morning. Morning. Gov, ang threat sa El Nino is na kuana sa pag-asa kanang unsay contingency plan sa Kapitolyo. Now, this was discussed during the katong climate change summit, no? And our water management expert engineer Brian, sorry, si Engineer Aldrin can discuss about this one. Ang ato mga preparations na gipanghimo karon. Engineer, would you like to talk a bit about it? Tagay ko ng microphone si Engineer. Good morning. In terms of sa El Nino, mga short-term na interventions nato is water tracking system. So we have existing bulk water operational na karon, one in Mualboal and one in Carmen. So Mualboal sa south and then Carmen sa north. So pwede ta kakuha dito og tubig, emergency water through water trucks. And also natin mga bulk medium term mga solutions is natin mga bulk water projects just to close the gap between sa supply and demand sa atong province. So currently we are supplying mga bulk water initiative sa province 4.8 million liters of water per day sa Mualboal and Carmen. Yeah. And hopefully this year, by the end of 2026, ma-increase na nato to 33 MLD through mga other bulk water projects sa different LGUs. And for the next coming years, napod tayo mga proposed bulk water projects. Sa una kaning silang engineer, Aldrin, ikaw nang usa sa una, wala tayo division, water division. He, by the way, is a water expert in the province. So now you have a staff under you, and it's now, we call it the Water Management System Office, headed by Engineer Barade. So also, as far as our provincial agriculture, naatay mga 20 seats of water, no, irrigation done. Would you like to talk about it? Irrigation trucks nga atong gi-allocate sa mga farmers, mga cooperative farmers. Yeah, good morning. So, with regards to the upcoming El Nino,
we have 5 things to natong gi-prepare with the guidance of Governor Pam. Number 1, we have 20 sets of small water irrigation. We will provide water pump and packages siya na ay 4,000 liter capacity plus 100 meters ka hose kay ang atong mga kabukiran ron, atong mga kasapaan dili pa gyud entirely nga ni dried up siya. So still makakolekta ta og tubig para magamit sa atong mga kaumahan. And aside from that, we will also provide plastic drums, 200 liter capacity kay katong mga areas nga napa-exist ang ilang mga tanom, still ato sila nga ma-harvest sa saktong panahon with provision of kaning mga kapunduhan o tubig dito sa ilang tagsa-tagsa kaumahan. And aside from that, naay naka-pipeline na to nga na 10.5 million pesos nga assorted short duration vegetable seeds. Unsa man ni siya kaning mga utanon nga ma-harvest na to within 15 to 20 days. Lettuce, kangkong, pichay, okra, pepper, mo ni mga dali-dali ra kayo nga basic kayo nga gikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka mga households. And we will go through sa atong bagong programa nga gitawag og FAID, Food Always in the Home. This will be distributed sa mga puroks and sa atong mga households. And aside from that, sa atong mga mananagat, ongoing ang construction karon sa kaning mga payaw or fish aggregating devices. Basta tingin ang isda sa katong kadagatan usually katag na sila. So ang mga mananagat, atong mga small time fishermen, mabalaw na sila pangita school of fish or duot sa isda. Whereas kung nagbutang ka og payaw, makasave pa sila sa fuel. Kay ang local term man dito sa atong mga mananagat is arong, kan kauglandong dito sa dagat. Then ang isda tapok na sila dito, so ang mananagat na magsigsuri-suri nga mangita pa sa school of fish ato na maka-save siya sa fuel. So usa na sa atong ongoing na construction karon sa atong fish devices. Natay 212 payaws or fish aggregating devices na ongoing ang construction sa whole Cebu province. And on top of that, kay pulot man jud ang tanan nga naatay agri-fishery insurance program sa atong gagmayng mananagat o sa atong mga mag-uuma. Covered na sila for as long as insured sila. The Cebu provincial government will pay the entire cost sa insurance and then indemnity ato mahatag sa atong mga gagmayng mag-uuma o mananagat. Thank you, Dan. Salamat. Thank you, Go. And the province of Cebu will be partnering with an Israeli-based company together with the USC Water Group that will provide barangays with sufficient water supply through mobile truck water technology. No? So we'll pilot this in 5 barangays soon. And also, the province of Cebu is pushing for DPWH to start the building of the dams. No? So, in fact, we have a meeting next week with RDC, PDC and RDC. So we will include this in the 2027 program of works. So the motivation for this is really water supply and not flood control. Si engineer, pwede kanang Engineer. kanang latest nga katong na ay backwater sa Alegria, kumusta na to siya, engineer? Kuan ba to siya this year? Katong sa Alegria na terminate man to siya. Katong Diskaya. Katong si Gerard, no? So na-terminate na to. I was there. I look at the project. So I think it's a 200 million project, but it's not functional na now. Wala na, terminated na. Yes. So di na to magamit na kuan. Actually, mga 2 weeks ago, nag-conduct mig technical assessment, water resources technical assessment sa Alegria. And kay naman sila joy problem sa water scarcity. And then, hopefully next week, makapresent mi sa recommendations niya. Initial lang na amo ang assessment, kulang yun sila sa tubig and they need additional source. And part po sa mga recommendation is na naman sila yung nahuman nga
mga water treatment plants, mao na to itong i-utilize for Alegria para na kay additional water source. Necessary gid ni siya, priority ni nato ang Alegria engineer kay naay duha ka company dito karon that will operate. First ang katong gas exploration and the other one is the windmill. Katong renewable windmill. So priority na to ang Alegria for water supply. And mind you, this the water project, bulk water project that engineer was talking about is the one that was built by the Discaya Group, no, St. Gerard Group, together with the province of Cebu. But unfortunately, it's not working now. So, daghan ka itang mga bulk water projects all over the province, but wala magamit. Am I correct? Ang kasagaran ang wa pa mahuman. Wa pa nahuman, no? Ang nahuman lang karon is ang Alboal and Carmen. And then nata sa Barili nga gamay nga bulk water but sa permits na lang ang gilihok. Yeah, but nakaway nakitaan sa Tabugon nga kanang pumping station, water pumping station. Kamay ra kaayo. How much? Many millions. So anyway, we look into that. So mo na advantage ko na atay inter-LGU water management system office headed by engineer Aldrin. Okay. Gov, you mentioned about dams and the previous interviews that we had. Unsa man ka importante kaayo nga naagi tay kaugalingon pud gyud nato dinhi sa province and especially nga kinahanglan gyud nga operational siya. Sus dako kay nang tabang kung naapay dam karon nya nay El Nino nananta tay water supply na tay water source, they should have been built years ago. I don't know why for some reason wala gyud dam diri sa kuan sa probinsya sa Subo. Usa ni usa ka rason ngano nga nabahaan ta during the Tino because dili na ma-contain sa watershed mo to. Di ba we made a simulation na the water came from the watershed mo to dito na pinakalayo Danau, pinakalayo diri Asturias. If you look at the map, that's what you will see. So this is something they should have done. The previous administration should have done years ago. In our administration, Gov, nagpasad tayo plans to do it and when o asa sa gisalukit? Of course, that's a priority. That's why I said earlier nga we are pushing for DPWH. And even we are pushing and we are begging national government to please help us build the dam because this is also for the safety of the Cebuanos, no? Not just for water supply but also for the safety. We cannot be threatened by another Tino in our lifetime. That's why the dam is a vital importance gyud nga mag-build yun na siya as soon as possible. Good morning. Asam tag budget ani kay dako ra ba yun yung budget ang dam ug reservoir. Yeah, national magamit ni government- sa irrigation. Yeah, the national government is already allocating 7 billion. If you remember, that's when Sec Vince was here and we went together in Mananga. That's mo dito na nila gisulti nga they're willing to allocate 7 billion for the building of the dams. Yeah. So we're very thankful and we are very grateful nga wa gisa na pabayai sa atong mga national agencies. Please. Kung ang DPWH sa paabot na sa imong go signal padaning reservoir ug dam. Unsa? Paabot na sa imong go signal kanang ang taga DPWH kalabos pagtukod ng reservoir ug dam. What miss budget, and as you know, all the projects now mo ang gijug RDC. So that's why nga nanawag sila, was it last week nga mag-emergency meeting ang Provincial Development Council and also the Regional Development Council para isulod ni ang dam, ang kani 7 billion nga dam project. So we're working on it next week, no? Nana tayo meeting sa RDC. Monday, LPDC. Yeah. Sir Noy, katutla. Avi, and then Magdalene. Avi. Yes, Abs. In terms of El Nino Gov, does the province already secure the funding and then asan ni nato siya kuhaon and how much if naana? The dam, you mean? The whole El Nino preparations, The funding. Yes, we have funding from the province. Yeah. Do we have an exact amount for that, Gov, right now? I don't have the exact figures, but later on, pwede mo ni pagwa. Yeah. Ani ko ni engineer. Engineer. Paborito mo kay Abby si engineer. I wonder why. Ako mo kasi hala. O sige go. Engineer,
Sa katong gi-mention nimo na ongoing bulk water projects, asa ni sila and pila ka percent before nato makuan? Masud ba ni siya sa El Nino nga maka-help siya? Sila? Natay PowerPoint, sus na-engross kay si EJ sa atong discussion. Nakalimot sila sa PowerPoint. Ano siya i-prepare di ay engineer. Thank you, engineer, for reminding us. So currently we are supplying 4.8 MLD. Then by year 2026, hopefully mahuman ni siyang mga projects. So kani sila. So in terms of accomplishment, naiuban ani nga near completion na 160%, vary siya. And then sa kaning current nato, which is sa Mutual and Carmen, we are doing ongoing improvement sa system. So for example, ang Malboal currently, we are supplying because of the consumers, 3 MLD sa, hopefully this year, 6 MLD na. And then sa Carmen is 1.8 MLD, then hopefully this year, 3 MLD na. So mo increase ang ilang supply. No? And then, Marsha. Engineer, if 4.8 MLD ang kaya sa province, pila ang projected nga demand sa province for the water? Sa karon sa province, based lang sa population, natay overall mga 350 demand MLD. And then, di kayo ni siya accurate ni data, ang supply nato is nasa 50% based on national study. But, based po sa among observation to on site, nasa mga LGUs nga, ang ilahang demand is nalapas sa 50% sa supply. So, inana kagrabe atong water scarcity diri sa province. So, how ready are we to handle this demand? If ongoing pa ang mga bulk water projects, duhara ato ang current water projects? For now, we really need to complete these projects with Provincial Engineering Office. And then after that, ma-operational ni siya. And then for the next 10 years, nasa tayo gikuan kanang clustering sa atong water systems. So, natay one water system, bulk water system for a group of LGUs para efficient siya. No? So, man atong plan for the next 10 years just to narrow the gap sa supply and demand. Engineer, on top ba ni sa mga water district? Okay. Sa base lang sa presentation from 20% to 2023, dili ka abot ang 350 nga current capacity. Unsay other measures sa province? Isa po ana is katong mga PPP. No? Yes, katong with the Israeli-based company and San Carlos Water Company also, no? So that's why we're engaging them to help us. Engineer, kung current 350 MLD ang current capacity, by 2023, pila ang inyuhang expected nga demand sa Cebu Province? 2033. So, depende sa nag-base sa projections. So, maabot na siya mga 400 MLD. Depende based sa projections. Engineer, pa-define lang yung sa ang MLD. MLD is million liters of water. So, 1 MLD is 1,000 cubic meter per day. Gov, you mentioned that there is an ongoing partnership with San Carlos. Unsa to mga barangays, Gov, ang atong i-prioritize? Na-identify na nato, Eli, ang katong mga barangays nga mag-pilot, So, yeah. Si Aldrin engineer. Katong mga 5 barangays nga atong i-pilot bitaw for the katong Israeli-based company and USC. Nanatay initial list, Gov. Nag-finalize yung isa list sa 5 na barangays. Amo lang yan. So,
Basically, just to give a background, unsay ma-help, unsa ni siya nga project jud specifically engineer. These are barangay-based na water systems. So, mo-serve sila sa barangays. So, ang gibili ng mga barangays is katong kulang sa water, nya katong dako kay demand, so meaning dagag household, nya nay kanang developing kuan mga barangays. And then kato pong naay puy kanang dako nga water source, kay lisod kayo pag-construct og water systems kung wala tay sufficient na source. By the way, just to remind you na ato ang mga LGUs, nasa sila ilang mga water system. You know, like yesterday I was in Danao. We inaugurated I think the bulk water gihapon nila no nga program. So the province is just augmenting, helping, but ang mga LGUs nasa sila ilang own water system, water districts. Can you identify, sir, engineer, the 5 barangays as an LGUs? Wala pa. Amo lang Okay. finalize kami sa list. Engineer ka ng nakay percentage sa capacity pag sa mga water district sa province. Appeal ba ni ang 350 or lahi? Sa karon, based sa national nga 50% ang supply sa current supply karon. Pero among team, ang office is currently refining the data. Maka-provide ta og clear picture sa situation sa atong water supply and demand. Water mapping ba ta also? Water currently. Nag-collect ng data karon. Okay, yeah. So, Last na lang, engineer, naka-mention ka sa water scarcity sa Cebu province and it's obvious sa data nga na-present. Kasi mga factors ani engineer like maka-state lang mga factors nga or kuwang tag-tubig sa province. Sa karon manggod kanang most of the water systems, LGU-based or mga water districts, they rely on kanang springs and groundwaters. So, ang MC lang siguro ang naay surface water, meaning river siya. So, kung surface water manggod, mas sustainable siya niya, mas daghan siya og kanang supply. Ang nakakuan lang, ang downside lang ani kay nita water treatment plant, which is mo dako ang capital. So, wala ang uban mga barangay sa province and LGUs nagsaligir sila sa spring nga which is limited. So, wala ang reason nga kuan. Ato mga bulk water projects di ay is all surface water. So, natay mga water treatment plants na install. So, meaning mas sufficient siya. Yes, Gov, good morning. These are what the engineer was talking about, our long-term water projects actually. So, but now, what will we do with the people who are already feeling the drought, the dry spell, especially the mountain barangays now, and mga spring when ay tubig. So, what will the capital do about this, Gov? we will deploy water trucks. Di ba ang atong PDRR mo, kanang naman tayo water trucks na we purchased water trucks. So, naatay ko ready. So, that's why importante niya itong inter-LGU kaya in case huwag na yung mga problema and then, they can get in touch with our office here sa atong water management office and then we can do how we can best help them. For kadtong Bombo and then Explain sa Jay na ato'y solution si Roldan. Dan, katong imong gisulti bitaw nga naatay mga springs na napay available na mga waters. You were talking about it earlier. Can you please share? purchase Katong mga purchase tag mga Plastic drums. yeah. Yes. If we try to roam around the province, dili pigid siya for now. Dili pigid siya totally dried up. Yeah. In fact, 2 days ago, we went to Kasoy, Toledo. Dako kay siya nga lake. Dako kay siya nga lake. And with Gov last 2 weeks ago, we also visited sa Kanasuhan Dam. Kanasuhan Dam kanang gi-supervise na sa niya. Still na water nga according to the data sa niya na as mga 57 meters deep perting lawma pa siya. So dako kasi tabang sa mga mag-uuma, sa atong mga farmers and also sa atong mga livestock growers. But sir, in communities that are already have dried up
water, like for example in somewhere in Aluginsan, somewhere in those areas na mountain barangays, they don't actually have water anymore. They travel and get water and then mo ilang gamiton. What would we do about that, sir? Mo na importante nga nagitay enter LGU office, no? Water Management Office para maka-coordinate ta. Usahay magud, just like hunger, you know, it's logistics. It's coordination. So makahibaw ta nga kaning lugaraha diri wala na tubig nga natay water source diri, so we collaborate, we coordinate tagaan nato. Pareha gani sa itong mga vegetables sa daghan kay cabbage diri sa south, mahal kay cabbage diri sa north. Now that we have the AgriLink, we know. So manguha namin dito, mamalit mis farmers dito sa Dalagyat, among idalhon diri sa north. So something like that with our water also. For the barangays na wala na yung water, what will they do? Will they communicate with the capital or? Yes, it's very important that they communicate with us. You know? And ano yung mga schedule? Actually, sir, kanang nanay mga barangays nga ni reach out sa province, sa Cebu province nga kuan sila kanang mga sila financial assistance sa para sa ilang mga water systems construction. Yeah, amo na sa nang gi-work out. And we are also providing mga water technical mga assessments, but if there are mga LGUs and barangays nga dili kay sila kabaw sa mga technical sa water, so we can provide them technical assistance. But which department is sa LGU na we are in contact, right? You are in contact with the different municipalities. Nasaan sila ilang mga water experts? Yeah, wala pa ang usually ni-contact gov kay kanang mga barangay kapitan. Okay. Pero sa LGU mismo, wala sila yung mga focal person like water experts? Okay, so that's one thing na pwede sa natin sila matap na. Hello, Gov, Engineer, and all. Kanang, of course, if we talking about rice spell, dili naman po mga kabukiran o mga kaumahan mo yung maapektuhan. Apil po nini mga island barangays. And usually, ilahang mga supply gikan gyud sa mainland or kung uban gani kay kanang makinahanglan pa nga i-transport. So, sa may ato ang mga pamaagi niini, and if you have any idea if kanang nabani siya yung murag na come up mga murag assessment ninyo sa ilahang mga supply sa water kung kining sa mga island barangays o kung para Gulf and for the Cebu provincial government nabatay murag ining aid para sa pagtransport ining mga tubig from mainland areas to the island barangays kay usually sila grabe gihan gyud nga maapektuhan basta magnihit ang tubig. Yeah, we have aid to barangays. We have funds for those. Yeah. Amo lang di man we mind reader, we need to know. So let us know, and if sa among matabang, we will extend help. Clarification lang, Gov. For those barangays that have do not have water supply, who did they reach to? I mean, para mag-request of water trucks. Sa atong office, namoy hotline, ana. I think it's best to put up a hotline. That's a very good question, Dale. Thank you for asking that. But usually the barangays have resolutions as well that they submit to us. If ever they do have concerns like this, then pwede gid ang that's why important kaayo na kato na balik ni Gov ang office nila Engineer Aldrin. So sa ilaha mag-request of water trucks nga magpa-supply sa ilaha. Yes. And also for barangay affairs, we just opened a very big barangay affairs office here in the province, so they can always go there anytime of the week and inform us. And also, just like in fuel, no, we are to fuel conservation na mga sa nga water conservation na sa karon. And also under ang kaning El Nino hope check disaster or crisis under sa gyud siya sa PDRMO mo to ang i-mention ni Gov na water trucks coming from PDRM fund kay para mapadayon and then the DRR disaster offices of LGUs are very in close contact with our PDRMO man sa for any concerns. Yes, they're all in contact. So pwede ra gid paagi sa PDRMO na to. Yeah. Zimri, yes, go ahead. Yes, good morning. What we hear right now is the provincial level effort. How about the national level, like DA,
nag-reach out na ba sa imuha Gov or na ba sila promise or kuan nga tabang aning El Nino preparation na to? You know, we have to, just like sa mga LGU na magpahibaw sila na mo, or makahibaw me, the same manner nga, kami sad, kung natay problema diri, we can always reach out. Di ta maghuwat na sila yung reach out na to. Ang probinsya mismo, mga yung tagtabang if we need to. If we have to. Hindi na nato makaya, but I'm 100% sure nga they're always there to help us. Gov, as of the moment, Gov, na ba yung mga LGUs o barangays na may-inform na nag-posted or nag-route na sa ilang area para makuana na ito nga? You get report. Ako personally, wala pa. Wala pa sad may report. Hopefully, wala lang. Yeah. And yet, Oh. Kahapon. Go. Hi. May buntag. Hi, may buntag. Ang sa syudad, sa Sugbo, posibleng umutap sa taga Bureau of Fire, bombero kada sa lay, mga huge water tanker. Ambot sa Kapitolyo, nanabataan ni daghanabata, unya na tayo budget sa PDRRI mo, specifically sa water tanker. I do not know enough ba ni mga number, unya di ba sa kamuta possible sa Bureau of Fire to help puhon in kaso mo grabe ang hulaw. Of course, pwede rin yun. The good thing is to identify na mo sa mga lugar nga napay water. Pwede rin yun. How many trucks do we have now? We have 2, no? We have 2 trucks available sa PDRMO. Yeah, we're adding more and we can always stop the Bureau of Fire. That's a very good point. Thank you. Sir Noy, Apasumpay na ni Gov J, mas may pa no? Standby na ang mga tanker ninyo. Kay puting grabe kayong rain spill. yes, sir. Standby na yun. Standby na yun. Muna gitawag og disaster preparedness. We already have an office that will take care of it. Kay kasagaran na ba nagmadawag ni mo, J? Proactive ang kagamahan sa lalawin nga subo, dito magpaabot. Nana, we're in standby na. Nana, doon tayo opisina, di ba? Have you been there? Naku, kaya itong opisina sa Busay. So, nakaandam na yun na. Thank you for suggesting that, Noy. Ayun, consultant. Mo na ni. Noy, mo na tayo consultant, ha? Para na ko welcome ng kuana kay. Ikaw na, sir Noy, ito lagi mo, ha? Okay, next. Water expert, water consultant. Go ahead, Abby. And the other matters, Gov, nagpadayon atong habal-habal subsidies for habal-habal drivers. Where are we right now? Unsa nay next nga mga LGUs ang mahatagan og katong aid? Schedule, no? So far, we have distributed 5.9 M to 9 LGUs or 1993 habal-habal drivers. This week, an additional of 5.8 million to 8 LGUs, no? A total of 195.57 habal-habal drivers. More will be distributed pa. The schedule will be released every week. So, pumana ka this week and then wala pa list for next week. Okay, schedule for next week. But we just know that we need to distribute. We will distribute 5.8 million next week. Yeah. And then, napasad sa transport workers, Gov, apart from kanang cash, is nagpa-distribute man sa Sigog rice. Napay rice distribution. And we'll have one tomorrow in, where diba? Yes. Yeah, and today is, May 1, Camotes. today is Camotes. Today is Camotes. Yeah, ongoing yun ang atong rice distribution. Sige. And more to come pa tungkol sa LGSF. Na rice distribution. Go ahead. Last one go para sa ako. Save the best Ang for sa us. national, di ba, mihatag ta sa mga farmers. Sa national, ang local wata muhatag, di ba? Sa mga farmers na to. Magwata. Wala pa tayo cash assistance sa doon? We were in Karkar. Di ba nahatag ta? Bugas, no? Fertilizers, di ay. Wala pa tayo nahatag bugas. Wala pa. So do we have schedule for that? Under niya siya sa sector. This is under the sectoral distribution. Yes. Mao di ko, ang atong mga farmers, ang impact, double whammy gid siya ba? Dapat ding crisis sa Middle East, plus kining hulaw, kining El Nino phenomenon. Water and Now, do na tayo yan standby fund for possible assistance to mga farmers. Yes, naro. And ako kay kag LGSF gikan sa taas sa Malacañang. Napay mo abot ya. Not worry na ra gyud. Thank you kaayo for asking.
Last Sige, question. last Are we going to the last question? Sige, go Si Gian. Dale, nasa kami sa Sige, let's go. Dale, one last, and then Gian. Sige, go ahead, Dale. Sige, go, Dale. Gov, do you have ayuda for the habal-habal drivers? Do you have anything for the fishermen or fisher folks nga naggamit po gasolina nga mahal ang ilang gasolina? Yes. Wala pa tayo schedule, no? Sa sectoral. Under sectoral siya. But siguro by May, no? Kung ano gini siya. Full gas na ito. Do you have any amount, Gov? Do you have any amount as to how much will the fisher folks Wala pa tayong get? amount. We're working with Danny pa. Oh. Yeah, sa atong finance, sa atong budget. But I believe we're consolidating the list as well with the LGUs. Ang rice, sure na. Yes. But under na siya sa sectoral. Because of the LGSF na bigas para sa masa program sa Bagong Pilipinas, no? So, timing kaayo. Gian, go ahead. Gov, kagahapon, medyo nabulabog ang Talisay City Hall, kay nay natala nga bomb threat, and then ang Cebu City Hall, nag-inspection sila after na ni. Dili sa Kapitolyo, so far, unsay mga dugang pang mga security measures kung Simbako Oroy, doon yung mga inganang matang sa hulga, Gov. You know, I always believe that we have a safe province. Our provincial police force is very competent. So I believe that even in capital, our security measures are strict. So nothing to worry about. You're in a safe place. See, napagod tayo program karon kanang safer cities, which we are strictly implementing. So For the meantime, nabay na monitor from the intel of possible impending threat diri sa Capitol compound nga maapektuhan sa operations, Gov. you mean, is there any mga reports? Or yes, Gov, kung naabay mga base sa intel. Yeah, we're prepared, but then wala man no threat to anything sa Capitol karon. And besides, daghan kay military karon, kaning magbinuang diri, don't dare come to Cebu now because we have 20,000 forces here because of ASEAN. They're all here now. Di lang ninyo makita, but they're all over. So we're quite safe where we are. But one thing is for sure, gawas nun gyapon nga makaari even mga ordinaryong tao to come here to the capital despite of strict security measures, Gov. Yes. Open naman, wala may problema. Prepared ta for any eventualities, no? Di ba sa ta kaingon na wala gyud may tabo because we don't know. But then we are prepared for that. And then we're very safe. Do you feel safe coming here? Being here? See? Okay, thank you. And that's it, no? Ato na paminawan ang gipagayong press conference ni Cebu Governor Pamela Barcuato karong adlaw diri sa Cebu Provincial Capital, mga kapartners. O diri nagtapos ang atong programa Serbisyong Kapartner ng Bayan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kinihigala kapartner Jim Reviosa. Hangtod sunod episode sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Ang Diyos manalangin kana tanan. Maukadto ang tulumanong Serbisyong Kapartner ng Bayan. Ubanay kami ninyo sa sunod na higayon. Matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, 1:00 hangtod 2:00 hapon. Dinhi lamang sa DYAR 765 SMNA Radio Cebu.